abantu benshi ku rugo mu districts za Burenge bw'izoba nabo batwire n'abashomese bwe by'emikono hari Agad Farm cya Kabunga umurenya bushozo nko muringo gwo kurwana soboro omaka gabo teka mwakora kekisi zanyu okutushomere no kumbe yagise nijyana ko kuzarugamo tukoko mwere kigenderwa kitu cha Agid Diary twatanise n'abaruripo no kuraga twarwana Steve aragemerwa ombacara eminyeto n'abandi bantu barinkabo na wakubata shomere no wakubata kumanya kuhandika izina wezumbiro mu ripo effecteur kwegese ibintu by'emikono no basa kugera cyuwaye ko rankiwe ushange burizo no basa kutase kigana omyogeji n'umucangiro korana za keki amandazi n'ibindi binji okurugumbiro ngo byo mutano harimwe amate harimwe amaguri harimwe tumbisa harimwe ngano harimwe sukari kare byona biri mu kare yona ne yakirisa yo kata kumanguni babiri go mu keki bwenu konka mukama no yebare Agidi ubu wara wakisyaru tweji hati na twahagarikireyo twamangu twafunemere babo kwabantu abinje amakagagaza kuturemo abobo bitariho ubutumwa bw'eminyeto n'abakaza barerangaro ukwejumbiro mirimo y'entasiya nimpabura abantu abariyo ko mu byaro abatakunda kwenjoyinge bigombe nkebi bantu mwe nimbahiga n'umutima gwa rukundo mwije mwenjoyinge irupo effect ne hayo umuntu wano ryenyuma netogesa buri kimwe cyona mwe nimbatera umuhimbo ngo mwije mbe nito mu mirimo yiti yana eyemikono eminyete ryokwe nk'abantu abari gukora keki wabano ukora keki no basakora keki yo mukoro ogiteke miliyoni mone cheke oshange kwa miliyoni 2 ekikumoyisa ngo wakora amagoba gemitoro 50 no basakwera umwana no basani yo kweyamba aha mukoro no gwegumwe mu kutungura byo burisa babashomere byo bushaho bw'amatungo bahirwe nembazi yo kujanja b'amatungo ombyaro nibaha abana abakutunda amaduka abakutunda embaziyente kandi abinera insensa abashomera bino kugwa abashomere konka batarukwebasa umukongera mu stoka yabo so bakagenda babareba baba cencura baba ihamu baba leta hatu aba traininga okuba kubasa kugira obwesgwa nka project abintere byatwireza startup kapitalize byatwireza ndija kongera ngo tubase mukore base tuyama namwe kukira munonga nyowe encouragenesha jiko Agad Farm Ripple Effect hamwe na Uvitab omukwera aho abashaho okutungura obukugu n'obuhereza gasha kwa Sandeke William.